uyu munyamabanga w'ububanyi n'amahanga yibuke ko ajya gutorwa ngo abone uriya mwanya wo kuba umunyamabanga w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza. Abantu benshi bamuhaye amajwi ari abongereza, ari abanyekongo bafite ubwongereza bwa Kongo, nako bafite ubwene igihugu bwa Kongo. Ni abongereza n'abanyekongo bafite ubwene igihugu bwa Kongo. Sikengariwe ni abanyekongo bafite ubwene igihugu. Hano iya rukoro mu mwuka bapima ishobora kuba koko mu mwuka igaragaramo, ariko mu maraso wareba umuntu ukabona ni umuntu uri atasinze ntihandi ubona umuntu aburana ngo wikugira ngo nasinze. Uretse gato kuko hano icyo bakubwira si ukutanywa inzoga, ni ukutatwara inzoga wasinze. Twubake u Rwanda twifuza cyane, dusore neza twifuza u Rwanda twifuza, cyangwa se u Rwanda dusore neza twubaka u Rwanda twifuza. A few moments later. Ubusa hagati y'ikipe y'u Rwanda ndetse n'Amavubi, hagati y'ikipe y'u Rwanda ndetse n'Amavubi, ariko hari ntashonje. Ku itariki ya mbere Oktoba isaha y'isa 8 APR FC yakira Piramide kuri regional zarya bitatu. Stade ano nazo nagoramye ko tuzigatiza Pere Stadium nyine, Stade Regional Nyamirambo niko banditseho. Arese cyaka turebe Pere vugo turi kumwe, ari kumwe n'umuyobozi w'akarere ka Meya, ari kumwe n'umuyobozi w'akarere ka Meya. Uje munafata ibintu mu kabasatsi bagira imizungu bw'inyuma, kabasatsi bagira imizungu bw'inyuma. Umunsi wose akirwa apostinga. Nzi wacu uri Musanze twohereje ifoto imbere y'isoko rya Goyi. Tumiwe Shizda, ariko nukuri umuntu wayegukanye nawe Shizdavi arayidiza. Banza wumve amafaranga nasinye na Tom Transfers na amafaranga yitwa amadinari. Mbahaye ikizami mwese hano, muva mugende ni mumara kumenya uko idinari rivunja, muzongera dukore press conference nitwongera. Perezida Paul Kagame muri Dubai muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Paul Kagame muri Dubai muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uti kubera iki muri hano twazindukiye hano nkuko murimo kubibona mu mashusho, iyo ni imodoka ya Toxique.